Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. So, pinya vlogs lagi nang itum akapek si theklong po. Laso abi vlogs lagi lang me lang no nilichin ne. Wifi tame nang thon nang paklang dam kang tung. Laso dim lagi nilitum arong pen 1 kilometers mate something 2 kilometers on back dolang. Nilitum ake musi dam po jalo. Lang royang bonglong babang chom mate sirlong kapu hadak lang nami bujalo. Non ke aprang langan tehut ba theklong lo non bangke balu side lo lang san pumai di balu do ne bang khai ben balu pulo di karbi alamen ke sangti nason se pulo sangti ai selo non mangke sangti sing thu plan no pusi hadak nijir butumang than nijir butumang bom lo punon nijir butumang le lang nijir bom se dami non ne lathan ka hong lo a blocks lake non haldak le rok si chini po non haladak dampo pusi chisik lo to nang mom than ten te don't worry too. So finally guys non nijor potumang le thailo lapu rakesh hi guys non itum nam video salam nam ni pu ya lapu ke sk hi non finally nijor potum nang le thailo lasinon dambom lo haladak nan thon nam paklang kang tung pu adim lo an palinang non nang nu mo man da lang royan bang kenang lelo non nitum nadak tilong man si dami pu lang hat ede madidi lasi blocks lasi ada an ampale po bizalo jepo tum ke ha pitch dol nayo tilong man si dami buzalo tilong ke ha dak de ha dang hala thema hala hadan si tilong nitum tilong man si dami buzalo lang hat ede mahdi to video bang lang dum mom tha ditum telong men si dami bujalo ang mom tha kecheng ben hak jor lang mom tha video to tante ang bom so finally guys non kopya nang lelang non telong tetap dam po bujalo telong paklang pre kopya nang lelo yo hello SK halapu ke Karbi Anglong lapen non ni ladak ke doke Dima Hasao non nitum kitam ji lage telong mensi dampo haladak mopen ni pubom sirlongka pu haladak sinang paklang po nang tuma to video bang nang dum ma deho oh finally telong ji thaplo wow telong the tanjo wow munit ka thaplo telong de lage the tanjo woo ko enjoy oh tilong ke thedi yo video ngang mom hade so finally guys non tilong veke mala sk bhai and nabuke sir at crew and me so non tilong sido bomlo yo non kuplia kung sida momo tilong we pom yo aprang mesuko ho jadi lapu hai aprang ge lapu da anam de plong rong do de ko ta nada ge anam de plong lo Karbi Anglong laso rong do de aprang dak nitumarong lapu Dima House pen kam sai choklem nadam sai chutuki lai hoido hanjang hei hui sok long sok lai hei dak si sai tiki dam ange nitum da hala dak juidun nun bujal hai hala dak nitum pilo juijun cinema la babar bo bai di babar bo lai wai hupo pangsom hupo ange dak nitum bang long le long san hut bo hai ange dak si pusa ki ji kang ne oi as ke nang jinong le bole ne bachcha nang jinong le bune hala sure nang jine bachcha la होला यो होला त नai जुलङ ले तुम कि जुदा मने जुरा पेट पेलो ला तुमेन ला राकेश ला राकेश का YouTube channel do ne la link description long pidat po mo hala dak nang tum link description no check anke la ta handa subscribe tha la so la channel la subscribe tha and
Aprang alam jetan om te cing nek tungura ti alam mangi. So lapulo paklang nami pu lelelang sitame halada pale po fansi bor ilo nansi dammom lo. Jo bius te lang mission. Karbi Anglong bius lang mission. Wow. Nek kan vera ID la hello. Tumorong ID pun hello. Non Sri Lanka leta pode na mo. So let's see. So finally guys non bang telong changlok jo. Telong cak lok lo langsan umat di telong cak lok lo angge no bangke lang hat pun pu bjalo oh sindel je pokon jong nai mun ko oh sindel jar wan tan pu sindel sang je thon athe ku pisi bang mati jutang je thon rong pute pu oh ayo na lang hat lok yo half pants na chi ti pen lang pelo lang me sendi lang ro he telong char ma lang hat kunang ko dan bang e non adin bang ge nang le lo hau helong lo hau lai lo halla akung he ran lo adime hal dak pale po Nasi nang lagi pun dah foto ciklik lo yo foto ciklik lo ni dah foto ciklik nang koleh haman oh and sab dah kalau kau telong mensun thai lo and balu balu biar yang lo sangkini nang le lo sangkini ajo yo finally sangkini ajo nang le lo oh yo lang me lang no pusta me komen bitha de lapu ke Karbi Anglong lo and lapu bangke Dima Hasao so lapu lang mo mede ya dapo no itum da mom lo oh lai lo lelang da lai tek lo malai tume han ki tu mode apran itu masuk ke tahan resort sot sini mah han kiri lok mane asuk hore tha chine lo school rang de lo bulante lai han nang ripo tha chine lo hala han kiri pen de cheng lo lai lo school seti pen ma de ko pilang aching lu langkung do poke chon lang thelo te lang na ching lu lang the chine lo kapang ok chine lo kang sam chine lo so ko de lang ching lu ma ching lu do so asinang lang mo ma de padim pale po so let's see laso lang roi chini ma laso lang roi lake amreng lapen lapu koka sarpo lapen lapu panimur lapu Dima Hasao thu ba panimur engke lapu Karbi Anglong thu bang koka sarpo made koka pusi ada tok he koka sarpulo and lapu amrenga roi thadi amrenga roi ta lapu sinache toklo lapen lapu koka sarpo inge lapu Dima Hasao me panimur laso alang roi me adak sinache toklo ha dak aroi kache tok dim do hala dak lang me sen ha dak lang me pigan ada aroi che toklo hadi lapu lang na gili pe lapu lang gili dim he angel dak lang bong thot lapu Sri Lanka sono inke hala dak hadi hala dak aprang British akai hut sono ba dolong mate bridge hala dak do aprang medam long lo bridge ne kheno tang lo bunai aprang bang chethan he gosono upo bridge aprang British hut lapu kupipine hormu hortar he ka supply tho hala sut bang na than he sita ne chini lai bang na than lam he lason si pu he bang lason si than pri lo hada ga non da dulang dam te thek noi nang litum la koka pen aber chat ladak har long thai di la star system no ma cheklo long so system di cheklo long so son si la son si thek long yi non da new york dulang anu jok chelo ne thang da bla la nu jok dun chalo thek long yi la hello aroi che to ko dime hello lang dak pen
4-5 kilometers lang sita prangge akeng men dam dela halla itu marong adung pen ha amrenga dolong andane akeng men namlong no ne mane nije podum ben he tu men si damlong no to ante nang mom tade blocks bang. So finally guys, Sri Lanka puni tumarong cethang problem akapre kumta bangkhat mda chini lo Sri Lanka pu lahno Sri Lanka ni empak lang po kosong si lasu apot keduma ni empak lang po lahlo de lada hadi lasu ing tuichom he lasu kang tuichom lasu kang tuichom hedi ne dum empak lang bude lasu kang tuichom hedi itu mah itu Sri Lanka pasipu bangkhat mda chini la Sri Lanka punde kona sidoma lala nitu marong ben wangchet adimong sido la koan si la so Sri Lanka ki thema to nang itu asapo langtha to adang muka helong le fokus ne dala ni ansi cecaran cala mobile ni mobile camera la an ni ede la fokus la ni pinang pinu video quality ta meu wo nakli kata chalo ma photo nakli kyo oh dapan fokus na et okay yo lang alo di og do pic lai og ne long sande abra suko hore ki jiri ke just of sama lang hadam lang sampian tang sampor mahdi ningkreng aporun te lang tang sampik pik ningkreng aporun te balu kaita balu pupu wer ti ang sangti mili in two plan ya kosong lo bius te galang mesen ma ai hairstyle lang no pathur hairstyle chiwintel lang no te chungle chim madun sa thekchile lang no po hat lang no terak thusile camera chelang ta bius le ne phan ba ignore bius le lang rang de wow bius to ke mo jelo naga Sri Lanka lo di pic lata bius to ke mo jelo di yo Charlie thera menang lano de ya so guys finally Charlie pino ma ya so guys nang lano ne Charlie po bro char jab ne pusta me me Charlie me ke arjiding lo pusta me nang lano de ha Charlie po yo ya ako non phong de yo nang lano pa mino oh ah so guys yeah Charlie ne arjiding piklom
aprang suku hore suku mane class 9 to class 10 lan ahot ke Charlin pikan laben Charlin lepin ar jiding lo non piningan ningkan thoman Charlin le lo non Charlin char jab chilan din ta exam hai. So finally guys, la so la Sri Lanka arlo kupine api do ta hai phurui da inge kupi pine api do ta hai kidam phere hik na ne bang hal daan tami pujal hai ta nampak lain mi pujal hai to aja tami try the body. So guys ni nonda momno de kidam da phere hik na so guys non sunam piar lo dam momno kidam phere hik lo mo ko pine pidu ko kam to ma tha kang ram ka da di hem da ki me ho hem da tu mi tu pi anju jong le lang thiteng lum li puja asi tu pot phewer ro lon da pine pidu ko ka dak kasang po la Sri Lanka attack on sidolo jo Sri Lanka attack sidolo lapu talang dakang bong sidolo so guys nang lang bom padeo kita ma phere ku pine pidu ko kang ka phere guys phere hik de ajo lapu lang lo de dakang bong sidolo ni Sri Lanka lang sidolo phere hik lo ko pine pidu ko ang bu asana babyo kapre babado inke daga di longle kali ene ke di dar hem ki me pu mate longle ve yo sangtia ese ni dak longle si do sitin hu ni mo pendak nang lang le hem kimi da sangtia ese de yo sangtia du ijajo kunjok lor hem ki mane jo ha so guys view sekarang mesendi yo indak sidolo de silong kathang sidolo phere me ho ni dambo so guys pinya video kilang banalai tum kilang ban lang mesen lunte like comment and share bang vek tha share vek tha la pen nili nali tum han kapre ka dinlo blog sa bang napak lang bomi and la pulo lam na ning jik thego eden ma di in da chipe bang set man so guys nili phan la an sosen support dun tha nili nali tum han kapre dinlo dami napak lang boni Dima Hasao long pustami nili hem ke Dima Hasao da khaflong tinali adung lo arong amen lage bor lang fer area men lage diungbra arong amen ke bor lang fer nali tum sita bang tame thang chiksa kabe nil tum da Karbi arong do da Dima Hasao long pustami da khaflong tinali adung hello khaflong tinali pe nitum distance ke half kilometer lasan si distance chalo nali tum mo bang pustami madu pustami jirpi tum bang pustami thang chiksa kabe da Karbi arong do Karbi tum
Karbi Anglong ban bang pustami tha chik sakabe mu ajat ke sungdu pustami dak Karbi rangdu ladak le bang de chok to tang de vlogs bang pini so finally guys pini video ke lang skang to niklo do me thak me kurbang thu kara go banda Kardom bye bye